Kodwa ke sizodlula lapho sithi njengamanje siyangena ohlelweni sino mama uMamchuno uMangcobo Mamchuno Ngcobo. Oh Mamchuno Ngcobo. Mamchuno Ngcobo. Siza ukuthi isalikwazi sona sazini ngenkosi ilanga lamalanga ake sizu Ngelela abaphathi bohlelo namaNazaretha wonke aphansi komthunzi welanga ngiyawabingelela nakho engikwaziyo ngenkosi yasePhakameni sisephakameni inkosi yathi iyakotshala umoba entanda sahamba nenkosi yasephakameni ilanga lamalanga sabopha imithwalo yethu sahamba saya entanda sakohlala khona kukhona igeja lokulima kukhona imnyuzi yokulima sasiyasisimase siya ensimini siyotshala umoba sasivuka ekuseni sigeze sigqoke sihambe siye emasimini nenkosi ikhona ihlala phansi kwasentanda endlini ebovu khona umuzi wayo onendlu ebovu phansi kwasentanda yayihlala lapho ke inkosi yasePhakameni thina sihlala phezulu entanda sivuke sihambe siye emasimini siyekotshala umoba sezijabulile isijabulile imnyuzi ijabule imsele sesofika thina sifaka umoba sunqumisa inkosi isikhombisa ukuthi asifake kanje inkosi yasePhakameni nayo isivukile yaya kithina emasimini siya kolima umoba wenkosi yamakhosi ubabilanga sikhonjiswa ukuthi masigenqa umoba okulayini obekiwe nje kulayini kuthiwa sishaye ngapha kwelungu singalishayi ilungu la kuhluma khona umoba yayisikhombisa lokho inkosi yasePhakameni sisebenze kuze kube sebusuku sasingakhumuki u10 wasebusuku engashayile sasikhumuka ngo10 ebusuku sihleli nenkosi ilanga inkosi ilanga ithathe igeja emnyuzini ilimi inkosi yasePhakameni ibamba igeja inkosi yasePhakameni sisangane singazi ukuthi emhlabeni sibonani kulinywa amasimu zonke insuku sasenze njalo sasivuka ekuseni nje sabe siye emasimini kodwa siyokhumuka ngo10 sihleli nenkosi ilanga ilima yona ngegaqa layo ngegeja emnyuzini Speak it. Angqedile kothi lentambama bese sihlala sesikhumukile sesilindele ukuthi ke sesizohamba ngoba akutshaleki phela ebusuku ngoba sekuyisebusuku u10 koze kushaya u10 sihleli yothi inkosi yasePhakameni isibusise inkosi yamakhosi ithi asigoduke siye phezulu entanda so hamba nayo inkosi yasePhakameni
so hamba nayo inkosi yaseKuphakameni sihamba ngenyawo singahambi ngemoto sasihamba ngenyawo nenkosi yaseKuphakameni sifike sishiye kulomuzi engushoyo ngithi unendlu ebovu phansi kwaSentanda umuzi wayo inkosi sidonse thina siyolala phezulu sekuphelile awu masibonge sibonge ugogo uMangcobo Mchuno kunjalo umfundi uMangcobo sibonge kakhulu ugogo uMangcobo abantu abazilanga abantu abasebe kungamthuso umoya uthi hawu inkosi ayibamba igeja nayi isebenze uma ilapha emasimini entanda ukhulume nangomuzi umuzi wasestinini esibovu cishe sinaso isithombe saso siyakhumbula nangesabathe edlule sakhuluma ngomuzi kaNkabindi ungwenya ngiyacabanga usewufakile mayengakawufaka kodwa uzofaka ngoba khona abantu bafuna ukubona lo muzi kaNkabinde weyimanga owavulwa ngeumbrella ungavuleki kungahlali umuntu kaNkabinde mfundisi lento ekhulunywa uMangcobo lana mayilana nenkosi ilanga nokusebenza ungathini mawungena kuyona masingena kulento khona lalithi khona iBhayibheli noma sithi sisho nje sabantu fundisa okufundisayo kube okwenzayo uthi ke umthandazo kaShembe wokuvuka ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulimi besilindele ukuthi utshela thina kodwa kwase kukhona kubhalayo lapha kusukela ku29 ukuthi unawe yenza ithufundisa wenze lokho kufundisa ukwenze uthi ke u29 uma ungumfundisi ubozifundisa wena ukukhuthala ukuze abantu babonele kuwe ukuthi wathi uNkulunkulu akusetshenzwe uma wena mfundisi usuyinhloko yokuvilapha kubantu awuzukuba umthwalo phezulu kwabona futhi wena uzawuphila ngani kuzoba ihlazo elingakanani uma wena uhamba ucela ukudla kubantu uma wena ke izizukulwane sika Adam noEva kwathiwa kuye ensimini yaseEden lima ulinde ubonakala uthabatha isimo sobunja uyazethuka wena ungathanda ukusebenza manje lamazwi ke akhomba ukuthi umthandazo wokuvuka lo osesihlabeleni samaNazaretha emthandazweni ebhalwe wayebhalwe umqali wendlela ukuthi uma ungumfundisi awungahlali nje unethezeke ungabonakala uphambi kwabantu inkosi ilanga ngikhumbula ngisho noma yothiwa yayithi miyothiwa ingathanda ukuthi abantu bavilaphe bahlale phansi wayibona ngelinye ilanga la iduze kwamokhona amatshe akade shawa itshe lishawa ngelinye amatshe okwakha umuzi waseKuphakameni kwangayiwa kothatha kuthengwa amatshe agayiwe kwakuhamba kulandwa amatshe amakhulu lishawa itshe liqothwe lize libe lincane ezowakhiwa kukhona ingumbike eduze kwawo khona into engeke ngiyibukele abantu bezoyotha bengezile ukuzobika abanye babo kwakuthi masekade beshaya lawo manje baphume bethu ubufa sokuhambile ngesikhathi eshaya itshe kube ushaya ukufa ongaphakathi kuyena ebese yasinda manje na ke bengizawuqhubeka ngiyifundele lokhuza lo mthandazo uthi wena ke uma izizukulwane sika Adam noEva kwathiwa kuyinsimini yaseEden lima ulinde ubonakala uthabatha isimo sobunju uyazethuka wena ngokungathanda ukusebenza kuzoba kangakanani ke umfundisi ezethuka yena aloko ecela njalo kubantu noma sebekhathele ukunikela akusekona ukunikela sebeyayilahla kodwa inkosi ilanga ayingenjalo ngikhumbula ukuthi khona la kukhulunywa khona ngokudla okufanele kudliwe amaNazaretha nalapho futhi inkosi ilanga yenza inqaba inkosi ilanga yenza isitolo mengikhuluma ngesitolo ngikhuluma ngeyayi neingubo namabhakede neindishi neingubo zokulala yenza i-tea room general dealer eyayi nezinto ezibandayo inakho konke okunye yenza ibhusha yenza ihotela ukuze njengamaNazaretha ungahambe udla ukudla okuphekwe ngebhodwe ekade lipheka izinto ongazidli ngoba kuzosalela lokho kulona kwakunehotela ngiphaphama nje mina kukhona umama kwakuthiwa uMasikhakhane oyepheka kulelo hotela ngisho igwinya lakhona wawuthi umulidla wazi tea room lapha kunesakwazi ukuthiwa uMamzulwini esasihlala eJamangweni kwakukhona izinkambi zetiye
ezayicashula ngesipunu khona ezinye ezaqanjwa igama ukuthi uMamzulwini T bazokhumbula esikhuleni nabo kukhona uMamzulwini 2 uMamzulwini T lapha eBusha kukhona ubabulanga kukhona ubabulanga uthi mukhala into kalanga ingakuphenduli ngoba babefundisiwe ukuthi la sizodayisela abantu bakaNkulunkulu sibadayisela ngeprice futhi evumelana nempilo yabo wawuthi mukhalta balanga engathi inyama incane abuyele emumva engathi uyofaka inyama afika athi shuthe ithambo phakathi lithi ubonisa inkulu wena wabona awazwa ngirobulanga kanti ubenzela ungakuphenduli ngoba kuthiwa abangaphenduli mokufika abalambile abanike kwakunjalo kwakhona isitolo kukhona iBusha kukhona ihotela kukhona iTheroom konke kukhona amaNazaretha akhelwe idolobha lawo khona emzini wasePhakameni akhelwe idolobha lawo akhelwa isikole sawo Shembe Memorial School ngiyakhumbula ngoba ngafunda khona ngokuthi makuzoculwa la eNanda thina bokuthola kwanzima uma sokufanele sigcina isikhathi ngoba sasingaphuma esikoleni ungashayile u9 bayazi sasikanye nabo kufanele kushaya u9 isithandaze eqala bese singena ebhasini siyapi siyala kuyocula khona sofika kuthi isikhathi sesidlule kodwa sofakwa sothi bese ngena kuphuma singathandazile ngikutshela ukuthi inkomishi ezazi kulesa sikole kwakuyinyakanyaka kubanjisenwe makukhulunywa ngenyanga yezulu nje ukuthi kwakuyinkuzimalanga yomculi ngelinye ilanga wefika zolalela afikame ziphethwe uMisnene principal bese kuthi oculisayo isalukazi lesi la emkhawu isona sasiyi principal